January to an Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus, around you was Oh Jesus. Oh Jesus. Messi and question in
Jesus. Oh my God, I was so young. Jesus been to me Oh Jesus. The voice of the Ark Prayer Ministry. So for Penny Apostle Papa Rabi, what me life. And then Yamini for an Yamiwa, and nay, and a 2 minute news one qua. And ye, if you say Yami 2 years, sonny. Or sorry, I'm way a Gusia, the Yamia Samuel. Now, sorry, a baby, you know. Now, in Shabia Sunny of fear. Now, on Sabamu, I a Jabia down Sabam, Yamin was no Gua. A Manania Kukuria Sabia, Bonnie for the 2 Abraboso. It's like I remember Nakwas, one and Quas, and then we are no perfect so. If we say Nipper bread, and then we a don't call your quarra the anim, when a vampire. Abandoning was suffer, and we are Dawasi. On a quafford who is running,
Why I told you I didn't want yaye. A bass I come for the Hana one say, who cry, oh my Ghana. And then when you penny now, free a man penny, so a bessie. I go calling Baba Shop or Bessie of France, walk cry one here so, as I said, I'm counting. Ya dawasia na awia ya jaya dwumadi anyina sawonsa sawonsa fata ehwe boni ni afonso na awrade mfu abu fonfon twen so huya mabwa na domba boy o my God behwe ya jaya dwumadi anyina sawonsa bekaye ho bedi hine bebo ya chidon ya cheche dwumadi ani panidi base won kwani dwuma wa fidie so wo solitia me de okra bi o ya sawonsa abra be wi na wona mabasa no tumi so o sanu mafri ha ni amane mu yasra about Jesus Christ, Adamuti, amen. Amen. Yadawasi and Sanda, hallelujah. A riding shout, a riding yokasi, and a apostle, and then we are me, many a minister, Gizo, or a reverend, a mammy, or also our hanmo, or also our hanmo boy chidom, and yade a ya and Kenya assembly, bro. Na asamwa erade edema media brown nane say anawie mawani mra ho so bi asam no mamo asam ne botaya me de ba say mawani nyadan emra ho so hallelujah mawani nyadan emra ho so anawie de erade asam ya nchakwa abra asambre yanko bible ne hwe yo odifo nahu ya hwe odifo nahu aya ye tire mienu ayiwa ya ba kono ye behwe nsem bi ho mawani mra ho so Mini baba wa wasi so abrantia wasi so abrabone de obo na so ni mi so aduma ni de owo na so ni ma ho so awale ni de owo na so ni ma ho so kari de oso bato na so ni ma ro nya bi na so ni ma ho so enioma nkoyie wani na ma ho so ene rade se bitwa ni memesi ni wabi so se ekrobi ona se ekrono ekrono ko ba se efet ni mi krono erade mamu se omungere wani mra ho se erade se mi kancho se ewe yamre mu ani mra ho so ene ma bia koso wabra bomu wajuma mu unyami somo ukristo somo ana kristo fo se se aya sori kokwa ya chem wamani ama ho so se se obori fo no wobonsam no abai fo no etumdie no o ma sori eti mawani erade se mi kanto se wi amwani mra ho so ma me fa me ko bible ma yo di fo na hu aya tire me no ayi wa ba ko mpato yanko yanko eti me ri mu ba ko eti fi so se ni we ntua ne ahwese kai dia oba peti no fra ba so erade se ni nyame den fo me ka che wa wi se dia oba peti no won friday apa so hallelujah amen dia oba peti no fra ba so ya ka so bi popeti on no se ya ne yare asaya de eka asaya de ahotra asaya de bayi asaya de bosom asaya de hallelujah amen bayi go asaya de etubidie ni pedidia na ni pedia enfru power asasi su tumi bia ene anyoma bia kwaso awom de a esewa brabo awade se awia me kan se woni mra ho so hallelujah amen osafara ni na ka tene ni mikro se ekoro omo mama ni mra mo so ba me yakwai wase sansa ba mo den har mo asemo ha pere bia odio waduma nkoso na so ti ho anyoma sanso so wusi na bia be yeye o bra o wo twetwede anyoma koso o bra anyoma koso bibi wa koso hallelujah kwai wase sansa ba mo den ma wani nda ho ena wiase abraba ye goye ni da baba wa wasi so hwe enoma akoso abraba ma papa bia ba wa abraba nso enne wa firi unsa kane no ba so ba wari wo ena telephone call kra bo hallelujah wasi niliwi sensa baya mu adan atene baba so na nya opan abo so ba na wa bo woni ada o enfanya kasawo enfanya nkomadio hwehwade akira kwan ene nyame nante no kwamu swade patawade hwanyame oni ni nam na fa hotoro so na wade mbiapia kwama because o bre ene ma kwaye ene ni panim nyame ayesum no etie no ma se de yepe enyo no ma se de ope wase
dobo pitire ye den ori fraba so obi pa bo wa pitia se wadwuma wa wari osikasem wa kwanto wa numanyam sesi a wo hyedem dobe di kwa ade bebi obeta kwa adre sesi a wo to wa yento di abuse kada wo so enugwase abrante wo sisu ka brabo ka untu baby but obi agba piti no dobo pitire wa ba so wa huno to asa wadwuma eti wasa wa wari e ana wo sane wadio wo mo na kane na ka untu mo mbiti no ana san ko fo no kra no obu fiu eso no bu didi why am I saying so na because double petre from us wa hunu ma me yakwai wa se me yakwai babo so shawa hodi mudinye awodi bai ana oni awade de nantia anu biase na mane da so obreo me yakwai babo so ma wani na ho hallelujah ani da ho bai na ani nyame enantia sani da ho no e chese wa bra go betinya sesan wani na ho ababa wani na ho baba bia so man wa bo football enti emama no sabio eda bia opioto wram efise aboso wa bono enya aboso papa wa ma do wo pitina atena wo so ababa wa fefefe wa trasima tumi bia abedi so be ware wasesi ade ni sa wo ye na wo ye ababa wa bi oba me nche papa emama ebepa mi bia ya manfo okunu no mo so le pamia omuma biskade to aduane di na be mo be base wo be ware me na on ware ye ne de abra me nya de me hu be ma ne pe enu anu no mawie me fere ko mfa biom hwe wonya okwan wo bo so ni mo amre aboso na bo ya no bet me no wo bo se wo betim nya konkode abo abrabo bet me no wo bo se enu okwan be no wo nwen se wo wa ka so betra se bo shebra wo di ba sa se di pa na se ni antra so to mi tra so hallelujah nan so awiai wo busia mu wo fie mu wo djuma mu wo bia djuma wo ye na ko ye pani o na ko no na fa nkola o nan so na enkola na to dwan because wo ne okwan wo mo wo so obi abo apete do bo pete na ba so be se wo nyoma obedira se wo nyoma enti anano Yesu kan John 9:1 kan ba Bible say woni friend bi a Yesu aye papa woni na siafo ni twam ana omni papa ni abranche ni bo puni puno osese sika hallelujah osese sika ana ba say na siafo bi say papa abranche le ne maami ana ni papa na ye moni say ani fire de da ne so twa obi agwa pete ode na ya to ne so Yesu si dabi enye ni na na se deja enye boni bi na waye nemo se de be onyakopo nyuma beta hu elunti na ba ne sa hallelujah mami papa adu baby say ubetu ala mo na wade ayu hanu amane afi so what's water enka say me de mabra na me de dabi me pese me cho say onyame to mi wo hallelujah Bible say enti hona Yesu kasa wi no na Bible say Yesu tintasho gu fam na wa tintasho gu fam wi no wade ne nsa afete dotia no wade fute dotia no ti free from and wade ye ni fani na ni so ho kwa ante ewiase nya me ba me abrantia ababa ha me mami ha papa ha me ewiase nya o ewiase di pa nya abrantia befefe na Yesu asuafo no no mo hwa abrantia na ni TV kwa gusu na afeche omo de na ni nsa nso afeche omo de etomi sase Yesu yesa nipa bebreo nipa ya ba sinsa bebreo na so nipa we de oyesronko na so yantia se anifrada ne so hallelujah Yesu say esebe ya onyakopo nwa medadi Bible say Yesu Kristo so ni asase to mi yade se ne nsa oye ye nyina ya master otintasho gu fam ena ode dote efraye ena wote ye ena ode ye ni friend ne so Bible say amuha wantimi ahuna de maami awiase anya de sa mese ya hweye ma woni mra ho so woma wani mra so and council ko so obi ni bibi obi store na ukura ya ma ro obi ani abrit wo new store wo property wo sell wo sika wo se waduma sika wo se wa wariya woni ani je and ka wariya na ka de ene ko ba ni sen it Bible say Yesu ka cha branches so was mi wura wo se ne ko tade si do mu na ko tade so kokoro so na wadi babue hallelujah
Bible say yesu kwatade abrate kwatade no e kwa ho na bi so na wo hunu ade na bra wo hunu ade wi nipa mi ka se update na wo hunu ade ma me si nipa nye hweye wo nipa ho dabi abeka se aboase boti mrebo wo pa aboachi na wi wansa do be chi na we wo pa aboachi na wo be chi opurawe wo ma fie ma be chi nipa nyo eti nipa so ti fie nipa na chi nipa we me ka chi no pen hwa ho ye ma wani mri wati wasiri nibi double pitre are Friday amba so eti pensabaya wo den sabaya nyame fie hotel anya sofo aya enum dwa sofo na ye kan ya pesofo tumi anya tumi wo nyame na so nyame ni tumi na sofo hallelujah apostle na mekasa no obi bekasa na papa di ye hu ni da amini odifo a me na me hwe be na nya kuno yare ma ni sori nante ya na busuafo yi bonia no e na hwe me life a apostle na be mekasa ne no me se ni video bo bitere ya for fraba so babo so ma wani me pebe bia ho tren na urade pedal na urade jump na urade nyufra manyewo urade nyufra nim gase na obra wo sheshu na so wa sha no aya samara nko obra efi atu ni ani je ebi urade wo ntimi na ebi se double pitini wo tren etu wo se sawanya sa oya utimi ma wani da ho na mo wani bre na oni nyame kasa na utimi pa me nyame ba bia ho tini a tira ro bi ka to asa me pa nyame ni fo papa bi nkon wala na tira ho no na bre bible na ka mama si ko techi ni su biom ne enko ko mama ka ne enko dobo pitere fraba so pa saba mo tini na ko ho pa me bia ho tini bia ho kwan babo so shawa woni munyina de ye awonde ba le kutao hwe wote ba bia wote bro ba bia so furu sia baye nyame baye na wote tramwe opera wotramu ame ka kira ba hu sorry aye so na ja kira no pa nyame ni fo me trase yesu so waduma nko me yesu so waduma nko wotra nyampa bo me yesu so waduma nko obi ni ka de bra wodi obaba wa wasi so ba me bia wo full world what to bench ade oye boss spare ball ababa wakama otero pa nyame di for me trans me yesu sum ma kwa me di susum na trans no pa hallelujah because double pit no re maso me na kwa mane maso e bi say en saba mo de no e to be ba hotna hallelujah na kai o se na kai urade o ma wani bra na urade Jacob kasia ma to aso me yankwa kam yankwa to aso eti awurade besa ni Jacob kasia sabati se Israel se kasia na ona ekoe na ka wa ware pa na so afiri hunsa na ka wa juma pa so afiri hunsa na ka uwa anoma papa ni wa abrabom na ka uni fu better ba si asai ada se se na sha da mu se se uni ya aduane kwa so onu kwa na usu ade achi ya obon pa esa ade anchi ade asa obon pa esa ade anchi ukwa kete so awuntimi nda ade achi so asa obon pa esa ade ansa kosi enkosi koda enkoda hallelujah mama fami kwa ye Luke 13 ye ko ne ye hwese bi o hallelujah me say awurade se me ka kire wa wiese eni pa bia hwehwe na yare a me sinsin wiase hwa ho kire mama ma wani da bo ani mire o me tase sorry enya papa da pa bodo me ka kire se wa sorry am wani amra eni pa bi be se won sraban eni pa bi be se won munyam eni pa bi be se waduma eni pa bi be se wa to me bi me da bia me ka me say tumi atini pamuno eso de atibusumu ana de atimotiamu ana de atini pa na tumi atini pamu na hu chan de atibusumu de bia meka me sanka na fidie so hallelujah tumi atini pamuno hu papa e be sa tumi na atini pamuno utimi fawani hu basani palba na ntiaba anchan but answer na busumu tumi ba ya no ati sa una nti kongo so ansara wako ako chesika ansara wako de atimo so pa ansara wakanche ansara tumi na ba na so tumi atini pamu de oni na dan sorry gare koba ono abrebi o monita obe yo easy hallelujah mama kama yankwai Luke 13 yanko tian mo sama Yesu ka tie Yesu ne kana sem yankwai sabe armana ni pebia omo no mo ka gani foma Pilato kusan ko foni na no moja abo na fori enye nyame afori o onu Pilato di ope obi di ope na oye oni monyam
de opano ye wa ware de opano ye wa juma de opano ye osebre eti Pilato kum saga ni foni nyan mo moja afori na fori buchia esan de openti ana Yesu bi sa said musu said sa ko fo ya Pilato kum nyan mo moja afori buchia ro wanyan mo ya foche sa ko mo fo nyan na mama kam ya kwai ana Yesu ka say musu say gali fo nyina wo hu sa mane yi wo mu na yo ni mo efo na ata gali fo nyina na Yesu sidani na mo me ka cha wo me se mame emfa wa so ni yi wo ano hallelujah tina wai me say sorry na wadi mpagao sansa me mu de babo so me trase wa ya kwankyere sa babo afo de sa de bia so si de hu hwe me say aya kira no pa eseswa de ja ton su seswa de ja na me di for me trase me Yesu su waduma kwa me ne me Yesu su waduma me ni agwata me Yesu su waduma no pa e ha bia da su bia foto unyare asori bra me trase from me number is 0244 73 23 and 99 mama kama yanko ana Yesu sa kan say 5 ana me se mo say etisa namo sama satsa madria munyina wo ba yira te se san konfo ya Pilato kunkwa ni wo janyina ya se wo maame ya se wo papa ya se wo sewa abusua mu ene wo bi kwaso ya di mani tiwa wo so beto so da bi makwan sorry ba boso ma wani mre kasa mabade kasa mawate manyame kasa mawate wase dabi na mo sama satsa madria hwe mame ka cho se no fru bone ho na mania bia da so bia fa bla nyame na ase na bade beye nya Yesu ye ode ne kwasi si o na se beye na benya nsabe mu odene asan saba no na fom sa hallelujah mama kam yankwai eno ka sen anase enipa makumaku 18 sira baso tentente e pushi won su kumo pekope mutu so mni ade boyafo hallelujah mutu se sankofo ni nyina wo munya ni papa mutu se sankofo ni nyina ni papa na cha Jerusalem fo na musu su ana hallelujah and the Bible say we say mo say enti sao nemo sama satsa madwene a yanyina ba irasa hallelujah erade se me ka cho say so di no ba bi yi wo anu a babra bone be sa hallelujah me say erade se me ka cho say ma wani mra also family number no 0244 73 23 and 99 me WhatsApp number so ye 0244 97 30 and a 99 apostle Papa Rabi na me ka wo hwe me nei and na wonya me di for me wa ha say na nkonya na mane bia da so nyare me yafu so eti enche me bia studio na mama fa me ko ayasam 3 na me fa ma sam ni na wie and na so me bro say ma wani nya dai emra ho so ma wani mra ho so se wa wani amra ho so ne ba ho so na onyo ma ina sai ma me o da o kada ye bia ho so ye kwasem no be ka tro so wa hu afa wan pa bam ene do be di kwade o fa o chance ya o nam na se wo da ne sesefo ai ko mo ni ka so mo ba ai money wo mo na ma mo ba money ne ana ma me 30 na wo twa me 20 ene de me ma ni di yo ene de me di o erade ama o sa anapa ayesra so de ja mama ka me yanko erade se de ma hu ye hia fo si no so erade David say erade se de ma hu ye hia fo si do so fa tie me ene pa ku so pa so ya mo ba hwete o do so mama kan ko wo mo sorry tie me eye bebre enipa bebre se me kra se me say enipa bi menya maame papa abranta baba wa hwe eka ya to atwene ke asio se me kra se me ni kwaje o den wo awrade mu kwai mama ko na wo awrade woni me cham ani wonyam ne mani wonyam eti me ka
cho say when yakopon no wonu nyam enu ti pega for it is so be nyam na asia Awurade be mo wonu nyam wasa pega uti hallelujah 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 Awurade se me ka cha won wen se wo be pega o be mo tiri so na ekwai fa one fasu fa Awurade awo Awurade so be to so won be pokon so eti wan kasa o fie o e be we nya so le fie ho na be pokon so hallelujah eti adopa eya tonsu sira so tie mi ba bia hwe mi bia to na mo bra no nsia matena se nyame difo mi hwe obia amane bia da so ya ho ya nton wa de ho ye niga ana ya nchaje oba me ma e kana fu oba nyame difo nyame fa mi so ba bra ma bia ni dia sa me kanu kwepen oba papa me ha no enie papa je oba bo pa e ma me tia me ka to se me be twa mo bia ma o me to wa iri bia ma to me to wa iri o me yesusu maduma me yesusu me yesusu maduma me ni wa iri ga ho me to ba na me to sticker me to mi bia ho me ni ga ho me ni nyame asama wa ni yesusu made so sa twa ya twa o sebrem ara de na koso abrabom na chiwade ni na pade o kra na chi mu no o kra na pade ni san o kra na chiwade ni san obi okwa onim ko sha kwa ni so odi obi okwa ni so bi nsom nam obi okwa ni so di mojanam obi ni so onum nsa obi okwa na enhia ya fa na anopa bosio kwa no eni so fam onim hallelujah anopa ochina anopa bra so ni fie eya atonso esreso de jakumase ofaka odi ofi konongo na ba si teka oso pasreso ka ho ofri esunya na ba si so fola esreso ka ho wofri santase na ba si santase lo na ba esreso ka ho wodi osi kroma esreso ka ho oso ba adeja obesi esreso adeja me telephone number no obe hu screen ase hallelujah mama kama yako ko me kodai me dai na me nyane ye na Awurade kwa me wofri se me so confirm people ma ba me sabai ahia Awurade sori ai mami Onyankopon ba joma trans wate wada Awurade bubo mata anti ha na asem ne wo eti se Onyankopon se obabubo watamfo abobia kira bra akira me so do me yi me so de ne kira akira me susum so na ya adwuma kira akira me pa bi obeba bi obeso so de mu kira me nyabre me yesus ma dwa manyame ma eti se nyame ebebubo watamfo abobia ode dem wo de nkrante wo de sekan eti dem se Awurade twepia si matamfo kwan hallelujah eti se Nyankopon kutapia ndia na se nyame o amnishi Nyankopon kwa amnishi eti bozam so amnishi eti aro ne bo pete san no eti so sorry not son of a bra me se ade pia ta so bia Awurade Nyankopon fa di for so ye fia so hallelujah mama kama yanko Awurade bo abane fo nyase Awurade na nkwade wo eti umaso na ba wo chira amrada hallelujah hallelujah ana asama Awurade de ma me ba asama wani nya dai amra ho so wani ni uso ababa wa branch e ma me kane na kwa brochira na ba odi sika ba eni be ye japade se sha ba de yare ne ba o dadem hallelujah se sia okuru bia na odidi ma obi di sia ya de yare ato ne so bo ba bi na ka so odidi ma obi di ya de oba bia ko be ko school aba hwew hwe de na brabo o wale oba na nka oba ne bua na hwe de am oba ne dadem a branch e bi ofre me me bo se da me wo China me be fa me ba China me yiri be do ya 6 months pre me yiri bu go dem ne yiri na dem for 5 good years obe fa na se kura ko abrabo wi ase be de we sorry ma me metrase ma ba ifo news wate me de ya studio line so ma Jesus me pesa otinga mo bia 020 06
every data menamono. Oh Jesus. Ajama sechani refono. Go say we Rabi. Abasa budi. Dan every data menamono. Every man sechani refono. Go say we Rabi. Mrs. Sania babu ye posito sovano. Yenyama sorry ti ameno adumra do super amania binabutino samre be bia fuini simini kwaje bia ayesatu anyama sechani repo bo zawiye me obeje dia dise mawo obeje dia dise dumeye yi samre abia nyino koso no nyamidi for mabawura susumo obetimi afreme susum kase na sane aya 020 06 03 602 aya 020 aya studio life from sisi ame for life sisi ame bon paya ma na de rade pese oyefa hono rade afam so aka chaw aya 020 06 03 60 and 2 020 60 03 and 602 first year afra nyamidi for Mr. Obedia this amawo Jesus Obedia this adumaya ye Obedi media thisamisika sama ye mamio daddy Asumia dia minim se oh Jesus ye chacha sadana bebo afani Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus hello obi abala ni so hello ati say hello ati say ogasa free hello obaba me owo kasa free hello good afternoon ogasa free you hello me kasa free kwapon ogasa free kwapon low tv no na ane me kasa wo phone so me kasa free kwapon brown ye femi Linda me bon paya ma wate me de washa rade to me na ho to me bia edi wachi bia ma do me sa to me no Jesus Christ amen tie me kasa ma kira tie me hello o free so yanko o free me no intended hello what is it that is saying hello me kasa nyame ti ase so ti ase ampa nyame ti ase hello frame pe nyame ti ase so ti ase ampa aya ofra o TV no na o TV ni confirm kra na frɛ ofra na matimi ni wakasa kama hello nyame ti ase nyame ti ase nyame ti ase otemenga nyame ti ase hallelujah otemenga hello me pato mo fra eya mo low mo TV na o kasa den na o kasa na e wo form ya TV bia hallelujah kami papa Rabi na TV hello hello I want to say hello onyame ti ase me say you know TV na ne me akasa me ba cha tie me you know TV na ne me akasa eye 0244 732399 se si ade me fa live call e wo TV so eti frame eye 020 06 03 60 and 2 eye 020 06 03 60 and 2 frame se si hello
Hello. Ati say nyame ti ase. Papa choy oti asiampa. Yo, o ka sa free hen. Papa choy ka sa free seche dumase. Me de wa Awurade tumi ne na basa nto so madumi tumi de mpani de bia wo se Awurade Yesu dim ti. Amen. Tie me. Me papa me ka say nipa bi o be so bo bo bia na e be sa e no kwa na nya no pre. Papa choy say. Nipa bi o be so bo bia na ya basa e no kwa na nya no pre. Papa no kwa. Tie me. Eno wa bi ko so abuso ma mi fie e ho tene pa. Na ho me se no wa bi ko so na o tsira no pa. Bra baby ame wa tsira so ni fie o ba Awurade be fa me so agwa wate. Papa choy. Anya sa be ma bia be bu kwasa Awurade shaw. Obi ko hello. Hello. Ati say nyame ti ase. Nyame ti ase. Ti ase ampa Awurade shaw ka sa free. Hello? Hello? O ka sa free me tonka. O ka sa free. Hello? Hello? Oh, nyame ti ase. Oti asiampa. O ti say o ka sa free. Ame adumo be ka se fi Western Radio. Western region. Me bon pa. Me de wa Awurade tumi na abasa nto so adom ti amen. Se wa mon pa ye nipa bi abegwa ni bi abesa gu ani ase. Ade e koso abra bom no. O temeka. Hello? Hello? Aya mo low TV no. Se o low TV na, me beto nkaka ma no matimi no akasa. Na emo se o kasa for TV ni mu a, e ba sa na, aha na my problem. Hello? Na me ti ase. Hello? Mami na me ti ase. Hello? 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 O nya me ti ase. Nyame ti asiampa. O ti say? Nyame ti asiampa. O ti say o kasa free. Kasa fi tapa. O kasa ti kwa takwa. Che me bon pa me de wa Awurade tumi na ho den. En toss na sentum de mpani de. One man pa ya me ka to sika bia me to nsam bia ne abeje ne de ko. Eti so one man pa mo manya dia. Sika ka ni se sika pa entra ho da. E dia sabe sa na ko so abrabo me boa. Mo o chano pa bra wate. Ka so ni fie nyame di fo me wate Awurade kan ho. Hello second call. Hello? 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 What's up for Mike? Kuni ma de bi. Me pese ni pa nyina tie me hu se wo kina. Wo cha ya da me ya fa chete se bi aso. Me se kina me so do ni me de so ne ba so de wo. Hello. Hello. Nyame ti ase. Hello, good afternoon. Afternoon, nyame ti ase. Hello, good afternoon. Afternoon, nyame ti ase. Wo se o ti ase ampa, o ti say. Akitu. Ai o ga sa free. Hello? 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 Hello. Ha, o ti say o ga sa free. Kasa fi Western Radio. O ga sa free Western region. Me de wa Awurade abasa ne tumi nto so adom teme. Bon pa ya wa mon pa ya. Aware mu sunsu na unsie bani wani e wa wade mu. Wa ware. Doctor de mi ni wa binet. Where dai? Me wa ba me no binet. Oni obi na te wa mon pa ya aware hu be ye dia ma. O kira no pa bra so ni fie na be hwe nyame di fo. Na Awurade nchema na onya wate. Ncha wade na wate. Asame wo wa no. Hello? Hello. Ati sai? Nyame adu na zo. O ka sa free. Ba chanka so fu Western region. Western region. Another Western region for my Awurade sham. Me de wa Awurade ambasa tumi to so adum teme. Se wa man pa ya ma wo so so amre yare be to so nu sika nyina be hwe yare man pa bo mu ya de wate. Ba je. Awurade kan ho na scholar me fa. Hello? Nyame ti ase. O frame pe. O se papa nyame ti ase, me se o ti ase ampa. Ana me so me fa ya me se nyame ti ase so o ti nyame. Hello? Nyame ti ase. Nyame ti ase. Hallelujah.
Nyamit, hello? Nyamit yasi. Me pato ntimenka. Me tinka but okasa no form. Enti the message on so fra. Hello. Ati say. Hello. Nyamit yasi. What yasi ampa? Ati yasi ampa. Mo. Ati yasi ampa. Me bon pa ya ma why? Me tonka. Me de wa sabani ambasa ni tumi pega. Me tonka. Efra wi ase ne nim wi ase. Hello, me tonka. Hello. Jai TV net your phone on pacho. Hello? Nyamit yasi. What yasi ampa na ho ti say? Nyame adi mo na so. Boko me pacho ka se free. Pajun ka se man kan so ba ni kru. Man ka se ba ma unsa me bon pa ya ma be wa sabani sa erani pega. Non to me wata tie me. Ma unsa erani bo ni pa kase ba sisi ma unsa ro wata de akwala de aso. Wa mon pa ya ade bi akuta obi a ma unsa susu ya je free unsa de na koso. Pacho. Ade na koso kasa miti ya ni tab. Ye jina video so kasa na ni pa unya mitumi. Pacho ra kan na kre. Aya no kre. Era nyame ya no tsa bla so li fiote. Wote? Thank you. Hello. Everybody to me na basa so. Yeah. Hello. Hello, what is say? Good afternoon. Afternoon, kasa free. Pajun ka se so. O kasa free to so tie me. Me de wa sa everybody to me na basa so. Ade bia ya kwansi de everybody ni fro so. Ma wo sa wo sika to nsama. Ne ama oba be je free so. Bon pai wa hwe ya. E ma be bu kwase awate. Pacho. Me say. Bajo se. Me say me ka sa na kira wo. Pacho na mo ya di na de. Achira de e ya cancel nko am ye sunsun ma duma chira no pa. Me free akwa me nda. Me di sunsun atare na etrasi akosi chira no pa. Eti wo chira de e ye to me ka se de sane wo sra so de jansa ba ne so. E chira pa ya da. Ba ye to mi bia ene to mi dia bia ni wo nyame to mi na ka sa chira. E chira me so de ba so li fi ono. Hello. Nyame ti ase. Good afternoon. Afternoon. O nyame ti ase. Nyame ti ase ampa. Mo ka sa free hen. Kasa free Western North. Western up. Me de wa sha rade to me pega. Awo di trimadu. Ma won so bi person obo a. Ba ma won se susu ma mi fi oba bi pie fra be gina wachi so pere ma ne mo. Won re ya. Eni pe bi oba gbo bi a no sa ni pa no ye be gbo ni ma se won anim. Ade akoso no. Me wa. Ba wonya ha. Ah? Ose. Ya ko hello. Hello. Ati sai u ka sa free nyame ti ase. O ti ampa. Mo. Me bon pa ya mo ka sa free. Me de wa sa rade sa. Ara to mi na ho ade nto so adumte obi pesa opega sika bi ma ba ma hu se sika no opega no de ato. Ma pa bo mu nya de na no obi adi nko ba bua wate. Wate. Hello. Hello. Nyame ti ase. O nyame ti ase. O se dada ni na ra na mesume bate. O sanda ni mo. Ja konkona to mi. Dada ni na mesume radi. Wama mi wato mi o. Wama mi wato. Hello. Dada ni na mesume radi. Onyame ti ase. Onyame ti ase ampa. Mo me bo pa ya ma me ka sa free. Pacho mo ka sa free Cape Coast. Cape Coast. Abani abasa to me to so. Amwa bia wo hia bia fa nyame di fu Awurade fama adumte. Ma me bo pa ya ma wo sai. Bako. Bon pa ya ma ba ba susu ma wo sai. Emma pa fa ne ma pa se ma mo tra na so di ma pa bo nya de ba ko no bre pa sa wo nyame wa. Pacho. Awurade ka wo nyame ya aduma ya bra ya so li fi nyame yo. Faka na bra men trase e ho ye nton ni bia ho men nton wa yire men nton anwa men nton ankachi men nton bi bia ho dia me e be da wa nyame asam oba susu no so de don't go there be a bulldozer na bi jina ho hallelujah ya ko hello nyame ti ase Hello. nyame ti ase Hello. hello Hello. Hello.
Onyame ti ase oba pa meti unka. Onyame ti ase. Ohun ti sai. Na mi adumo na nche. Boko. Me bon pa o ka sa free. Me ka sa free for region. For me di wa sha Awurade nsa. Awurade tumi na ba sa to kra so adum tie. Wa mo mpa ya mema bebu kwase wote. Ma pa mo munya de nyansa susu ma unse mema. E pe so mo susu ya no be mema ma se wo no nyam no nhira ma pa mo munya de wote. Hello? Oh, Jesus Christ. Aya mo fra munya. Hello? Onyame ti ase. Okay, Asante. Ohun ti sai. Because of you, Kumasi. O ka sa free Kumasi fine. Kumasi Bantama. Me bon pa ya me wa sha Awurade nsa Awurade tumi na ba sa nto so. Madumi tumi de ne mpedide bi o Jesus Christ nim ti amen. Tie me ma wo ze susu ye twapia ho akwa nyina. Ana obe so pia utimi pia wa mo mpa ya. Efiri sambre ko nyina de bi o ho bia ma wo ze susu mu ye gini fita firi nsa. Me de na koso. No philosopher. What you know about trase? What did you make no? Not philosopher. Brother me fear me share me di for ba. Papa me di wani ani sika abra me de nya meka ni pewa me mi kan tro. Because no bia na frem nya me na frem ni pan frem nya me na frem me. Enti me kama san me kama nya me nya kama ni pa. Ya come family last caller. Hello? Hello? Ati say? Good afternoon. After ati say? I tell you. Me bon pa ma no ka sa free. I saw me to the many voter region. Voter region. Oh. Me di wa sha Awurade nsa Awurade tumi na ba sa nto so Awurade pagya. Wa wari atitru ni ade ayendi wani Awurade nyum fi adum ti. Amen. Amen. Oku wai. I saw me of voter region Germany. Me asa me so kunu wa he. You couldn't pass out here. Opie. Bon pa na anu kunu na ma bi akama nwia se nti wa wari ama nya ni je wa wali enu asem e wo no me boa. I tell you. Ha? Mo atos wo kasa na sa ye mre. Awurade hu mo bo Awurade nya ka so be so tumi na re tumi ni de Awurade de ache na ba. And oba we ye fini gadochi we nya say bia ya kofo bia ko gina ba bi me sa no man me pay me time because ya me de ade bia ache me hallelujah. Me course ni nyina no me fa course no ma wie. Ma fa course no do na me fa course no abonte me ko fra me nya me di fo. Fra apostle anopa wie nwura ho ma che me wo ho me fu me num no. Wo fra me an ye sia me wa de o fa me unyame e bi se me gina fidie so. Dia me fa ya ne studio la na me fa ne life. Me ba to ati ase me fa me amekọ etu fra asofo no wa cho me fa no wakasa na emo me nya pie pe fra me amane bia da usu bia ba ne me fa da kwa so ya firi so me number ne 0244 73 23 ana 90 da ma me bi wa firi na ko petrol kwa na bi die to bo na ji wo de ji to bo ji number no 0244 73 ana 23 ana 99 ana me WhatsApp number na no ya grateful na uraba fo de mo frɛ mo fa fa o de mo nyata obi du agro che fa na ma ne ma no wo bre e ko ye kosi obi frɛ na o se sofo we ji ni sika o so ma me na fa we ya he o ma mo me dabi fa to nkyɛn obi sakawa wa nyame obi so za wa nyame dabi fa to nkyɛn me de ma ba me se frɛ me fa WhatsApp number fa na bibia ha obi afafa so 0244 97 30 and a 99 0244 97 30 and a 99 0244 73 23 and a 99 ya man pani akufo ado me de papa Shawradensa de ya papa Baomia me de omina Shawradensa me de man pani fo otumfo o setutu wate kwakwa so na ka say me yimpa ya de mawo Awurade bambori tumi ntoso machia me akaza me papa aye puso Dr. J.Y. do me na no machia no aye nyame di fo machia me ba me na machia no me chia so fo pani fo na me chia so fo na me chia bibia me chia so abasanto Jesus Awurade tumi na abasanto so tetelesta la la opaji waju mano ayaya tetelesta tetelesta
Missing a kameye day. Aka me pagi.